ndakugumbiriye mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko uyu munsi mwiza yaduhaye, uyu munsi w'umugisha, kuba tugihema n'ishimwe rikomeye, kuko Imana ibaturwaniye intambara nyinshi zo tubona n'izo tutabona. Nukuri Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nshuti mwene data, uyu munsi nshatse tuganire ku bintu turiho muri ubu buzima, ibintu bijyanye n'inshuti. Nta muntu n'umwe atagira inshuti, ariko mwene data, kubasha kumenya inshuti ufise ni ingabire ikomeye. Rero nshatse kugusigurira kugira ngo ubashe kuba wamenya neza izo nshuti mugendana, kuko jewe inshuti nazishize mu bice bitatu. Ibice bitatu nivyo ngira ndagusigurire, kandi inshuti ndazigereranya n'ikintu cy'igiti. Igiti murakibona. Yesu ashimwe cyane. Ndaguhamagarira ukurikirana iyi video, wumvirize neza izi nshuti turi kumwe muri iyi si, izi nshuti tugendana, ubashe kuzitahura. Kandi ndagusengeye ngo mpemu yera Imana iguha amaso y'impemu, ubashe kumenya izi nshuti muri kumwe, ubashe kumenya inshuti mugendana uko zimeze. Yesu ashimwe cyane. Nakubariye ko inshuti nazishize mu bice bitatu, ariko kandi ndazigereranya n'igiti. Yes, murabona igiti uko kimeze. Igiti iyo giteye ahantu hari amazi, igiti gifise ifumbire kiratohagira cyane, kikagira amababi meza menshi. Yesu ashimwe. Nibwo buzima bw'iyi si. Iyo utunze amazi menshi n'ifumbire, ni ubutunzi. Utunze inshuti ziba nyinshi, utunze inshuti ziraza. Nigeze kumva umuntu abwira undi ati we kora, inshuti zizizana. Ufise amahera inshuti ziraza. Nshuti mwene data, nukuri ziraza, ariko izo nshuti ndagusabira mwene data ngo ubashe kuzitahura. Rero kurikirana neza urumva uburyo izi nshuti ziri mu bice bitatu. Igice cya mbere nzifata nk'amababi. Hari inshuti zimeze nk'amababi kuri iyi si. Za nshuti ugera mu bibazo zikakuvaho. Iyo igiti gitanguye kubura ifumbire n'amazi, amababi akivaho. Iyo gitanguye guhura n'ubuzima mbega gitanguye kuma cyangwa kutamera neza, kigeze umva mu yandi majambo, umuntu atanguye kugera mu bibazo, atanguye kumva atameze neza, atanguye kugera mu mageragezwa, amahera atanguye kugabanuka, amababi acava akagenda. Umuyaga uraza ukayatwara, umuyaga yose akava ku giti kigasigara kimeze uku, kigasigara kitameze neza. Rero hari n'inshuti zimeze gutyo. Izo ni za nshuti ugera mu bibazo ntuzibone. Izo ni za nshuti uri mu bibazo telefona ntizikwitabe. Izo ni za nshuti nta hantu na hamwe wigera umubona, uheruka muvugana ukimeze neza, hahera iminsi zikakuvaho. Nshuti mwene data, inshuti zimeze nk'amababi si inshuti nziza, kuko zigukunda umeze neza. Umaze kugera mu bibazo cyangwa udafise ayo mahera zikakuvaho. Rero nshuti mwene data, ndagira ngo Imana igutahuze izo nshuti muri kumwe, ugutahuze niba ari amababi. Ni ya nshuti utelefona ukamwandikira message uri mu bibazo ntakwitabe. Ni ya nshuti usaba umwanya uri mu bibazo ikakuburira umwanya. Iyo ni yo nshuti y'amababi, ni inshuti itameze neza. Reka tujye ku gice cya kabiri, inshuti mashami. Izo nshuti mashami ni indyarya, inshuti z'indyarya mugendana. Uzarebe igiti iyo gihagaze, ishami umva ni ishami rivaho buhoro buhoro, ishami rivaho rimwe rimwe, ntubimenye ko ishami ryavuyeho. Izo ni inshuti z'indyarya. Indyarya y'inshuti yawe iraguheba ntubimenye. Ni ya nshuti wandikira message ikagusubija mu ndwi zibiri. Ni ya nshuti usaba umwanya ikakubwira ngo nta mwanya uba ufise ariko tuzobonana, akakuvaho ntubimenye. Ni ya nshuti igenda itakuvuga neza kandi yagera imbere yawe ikakuvuga neza. Nshuti mwene data, tahura inshuti muri kumwe, kuko indyarya ni inshuti zimeze nk'amashami. Imana iguhe mwemu yera utahura inshuti muri kumwe uko zimeze, atari za zindi zabakundukize, zimwe zigukunda iyo ufise, udafise zikagenda. Ya nshuti kwandikira ngo ndagukumbuye kandi izahuba kandi yamwihaca ariko ntikurabe. Ya nshuti ujya kwa muganga ikakwandikira ngo mbe waravuye mu bitaro, nigeze aza kukuraba kandi yaramenye ko wagiyeyo. Iyo si inshuti. Iyo ni inshuti imeze nk'amashami. Iyo ni inshuti y'indyarya igukunda nyine uri mu bintu bimeze neza ariko ikagenda ikuvaho. Reka tubandanye twihuta turabe inshuti mizi. Inshuti mizi, urana imizi y'igiti. Izo ni inshuti nkeya kuri iyi si. Inshuti mwene data, ndakwifuriza kugira inshuti imeze nk'imizi. Uzarabe niyo igiti cyarimbutse. Igiti iyo kirimbutse kikagwa, kirimbukana n'imizi ikagwana hasi. Niya nshuti itigera ikuvaho, waba mu byiza canke mu bibi ikagumana nawe.
ikaryoherwa uryohewe, wababara nayo ikababara. Iyo niyo nshuti y'umugisha ndakwifuriza inshuti yanjye. Imana igutahuza inshuti muri kumwe, ni ya nshuti idasinzira iyo uri mu kibazo, ni ya nshuti yama ikubaza uko umeze, ni ya nshuti yama iza kukuraba aho uri uko umeze kose. Nshuti mwene data, iyo nshuti nuyigira ntuzigere uyitakaza. Iyo nshuti ukagira Imana ukayigira, Imana ikayiguhezagiza, uzoyifate neza, kuko iyo nshuti iboneka hakeya, kandi kuri iyi si izo nshuti ni nkeya cyane. Ni ukuri zimeze nk'imizi. Urabona imizi, igiti iyo kiguye kirimbukana n'imizi, imizi iremera ikumira kuri cya giti, birumana aho icyo giti cyaguye. Nshuti mwene data, ndaguhamagarira nukuri ubanze umenye inshuti mugendana uko zimeze, urabe uri mu bibazo inshuti kugeraho, urabe uri mu byishimo inshuti kugeraho, urabe babakunda ukize, babakunda ufise, ubashe kuvangura izo nshuti zawe ufise. Narishatse kubasigurira rero ibyo tugenda tubona byose, Imana idutahuze, iguha amaso y'impwemu, mubo mugendana aho ujya hose, wumva amajambo uko ameze. Kandi inshuti mwene data, ni ukuri ibyo ndabigusabira, Imana ibigufashemo. Shalom shalom.